Murimu wa kuharwo gatema utambaga muno riria ikiro cia utheru cia thingithio na makiria gwakinyaniirio na mai ma kunyua. Nikio maabitha a ugima wa mwiri kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet mambikite mathomo kuri onjoria a irio na endia a mikawa kumathomithia njira cia kugacirithia utheru. Tumeamua tushikane mikono ili tupate kuhamasisha watu wetu, tuwafunze mambo ya disease prevention kupitia vyakula. Riri gukoretwo na riboti nyingi ikiuma kaunti-ini mwanya mwanya ciegie mututhuko wa murimu wa kuharwo gatema. Muingi urorio ndugekire muhuthia ikiro cia utheru. Tunaangalia pia maneno ya food handlers katika food premises. Tuangalie kwamba hizi food premises zote zimemeet masharti ya public health, kwa sababu haya masharti yote yakitimizwa itakuwa ni ngumu sana watu wetu wakonjeke. Ahuri biashara tauni-ini ya Iten nimeranĩire guthingatithia utheru na kurorana oene gutigirira gutiri wagarara mawatho ma utheru. Having one food handler in a premises akiwa na typhoid fever ama amoebiasis ata-infect watu kila siku. So kwa hivyo hii kazi si ya public health peke yako kusukuma sisi wenyewe lazima sisi tusaidiane ile afya yetu ikuwe sawa sawa sisi zote, na tumanye biashara ambao ni afya pamoja na itakuwa mzuri sana. So hapa soko tumekubaliana ya kwamba tutashikana mkono pamoja na public health tuhakikisha ya kwamba soko yetu inapeana chakula inayofaa kwa hali ya usafi ya hali ya juu. Gukinyeria riu ministry ya ugima wa mwiri ni yaniriire riboti cia andu matanyihiire 100 aria manyitikanite na murimu uyu wa kolera uria riu uhutitie kaunti 5. Ngiribotera Inooro TV Getu wa Ngari Maria wa Muigana.